تاثیر زیادی داشته تحریم بوده. تحریما یه مقدار تاثیر داشته. من توی قیمتایی که توی بازار هستش واقعا تاثیر گذاشته. مثلا الان بحرانی که هستش شده گرونی و اینا همه فکر کنم تحت تاثیر هم تحریم بوده دیگه. یکی از راه‌هایی که تحریم تونسته به ما از طریق اون صدمه بزنه محدودیت در برق شهری بوده. علاوه همین که چی شده بود؟ برق رفت. معمولا شب برق میره اینجا؟ آره. چقدر؟ نیم ساعت. تو میای پارک چیکار میکنی؟ من متعجبم از اینکه این معنای جهانی سازی باشه و شاید تحریم ها نوع جنگ باشه برای دستیابی به جهانی سازی. آیا جهانی سازی همون قدری مفیده که برای امریکا و برای غرب یا اینکه ما قربانیان این روند هستیم؟ Now, when the protests first started, President Obama was cautious about openly criticizing the government of Iran. But more recently, he has become a little more vocal. Listen to this. The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings, and imprisonments of the last few days. Now, he has to strike a really tough balance between wanting to keep an open dialogue with Ahmadinejad, but at the same time, wanting to support people's cries for freedom and democracy. Now, next up, we'll meet the militant group behind some of the worst attacks on Iranian protesters, the Basij. Welcome back. Now, the crackdown of protests in Iran has been executed by a few different groups representing the government. The army, the police, the Revolutionary Guard, and the much-feared Basij. The Basij are a volunteer force founded during the Islamic Revolution of 1979. They are usually responsible for enforcing morals, such as the use of the headscarf, arresting young people for going to mixed gender parties, or for being seen in public with an unrelated member of the opposite sex. They're conservative hardliners, you could say, who are close to President Ahmadinejad, and during the recent protests, they have reportedly been particularly active and particularly brutal. Outside of Iran, not a lot is known about them. But a little while ago, CJ contributor Kouros Ismaili took an in-depth look at the effects that the Basij have on young Iranians. He even had the opportunity to be one of the first Westerners to speak with members of the Basij on camera. Take a look. Life is not very easy in Iran. Although there are somewhat open and democratic elections, there are also numerous and elaborate rules that limit people's everyday lives. The Iranian government has strict laws on what you can do or even wear in public. سر موام گرفتم، موام بلند و پشتم می‌بستم. موامو جلو مومو زدن. کتکم هم زدن، پایگاه هم بردنمون. شاید کجه. میگم خود چیکار کنم این بری بذارم. کجه دیگه. Of course, people do find a way to get around the rules. جوونا با اونا لج کردن. ما گیر میدن ما بدتر می‌کنیم. ببینیم لج اونها رو در خاصیت جوون اینه هر جا باشه گیر بهش بدن، چه تو خانواده باشه چه تو جامعه باشه، به هر چیزش گیر بدن لج می‌کنه و بدترش می‌کنه. In my conversations with Iranians, I heard people talk about a particular organization that is seen as the main force for this kind of everyday repression. الان تمام ایست بازرسی‌ها بسیجه. بلا استثنا 4 تا جوون تو ماشین باشن میگیرن. الان رفیقم منو پیروز با کسی با دوستش گرفتن. با دوستش گرفتن که درسش که میخوان نامزد کنن. مادرش راضی، مادر دختره راضی ولی ولشون نکرد. The Basij is a special section of Iran's Revolutionary Guards, and they played an important role during Iran's 8-year war against Iraq in the 1980s. Many see the Basijis as the Iranian kamikazes. These are the guys who volunteered to go on suicide missions against the Iraqi army. But now that the war has been over for about 2 decades, the Basijis have yet to demobilize as a militia. And in fact, they're growing as an economic and political power inside the country. I had my own run-ins with the Basij, and I asked a friend of mine to explain some of the problems and issues facing filmmakers and reporters in Iran.
مثلا چند نفر مسئول امنیت تهران هستن و میتونن جلوی تو به عنوان یه فیلمساز یا هر کسی رو بگیرن؟ ببین تو مثلا می‌خوای مثلا بر فرض می‌خوای یه جوری فیلم برداری کنی، ببین نیروی انتظامی نامه‌تو میدی اونجا، اون به اون واحد اون منطقه که می‌خوای اون دوباره به اون اعلام میکنه. ولی اگه تو رفتی اونجا در حین فیلم برداری بودی به یه گروه دیگه مثلا بسیج اومد گفتش برای چی، یعنی تو این توی باید به تنت بمانی که اون نپذیره اون کارت تو رو، مجوز تو رو به اون برمیگه میگه نخیر نمیتونی حق نداری تو فیلم برداری کنی. اونم چیز دیگه ایه که بسته به شرایط و موقعیت اونجاست. ولی به بسیج ساز خودش رو میزنه، اصلا این سیستمیه که هیچ وقت ما نتونستیم باش کنار بیایم، چون نفهمیدیم که اصلا یعنی رهبر همه گفتن که اینا رسمی ترینن، مهمن باید باشن، کار مهم، ولی هیچ کس جلودارشون نیست، هر کاری دلشون بخواد میکنن، هر جا رو بخوام به هم بزنن میزنن. I got an opportunity to meet a group of Basijis who gather in a mosque close to my house. I went to see if they would agree to speak to me, and as far as I know, this is the first time that anyone from the Western media has been allowed to film and talk to the Basij. اینقدر ترسوندن من از اینا. ایشالا اینو میشه دیگه. تو برو پارک کن اونجا دیگه. بیام باهات؟ نه تو بابا چرا به کار میخونم باهات؟ بابا بشین تو ماشین. بس چیزا زنگ بزن بس. بچه‌ها چیزا هم کن. At first it wasn't clear if they would talk to me. They did invite me to the house of one of their leaders during an important religious holiday. Finally, they gave me the opportunity to speak with them on camera. They agreed on the condition that I did not try to misrepresent their views. بسیج یه چیزیه برای بالا بردن انسان. یعنی نمیشه شما مثلا بسیجی باشی مثلا یه جا نشسته باشی.